سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه‌های تلویزیونی ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فیروز خورسندم. رفتیم. آغاز میکنیم از اساسی ترین هنگامه هفته نو. منتخب فوتبالبازان ما مقابل چهارمین منتخب پرقدرت دنیا در ریتینگ جهانی با حساب بزرگ غلبه به دست آوردند. بازی دوستانه میان منتخب‌های روسیه و تاجیکستان در قصر تنیس و نمودهای ورزش یابی در پایتخت کشور خیلی شدید صورت گرفت. هرچند بازی دوستانه بود ولی پشت این بازی رفیقانه زیاد چیزهای می‌افتاد که ما باید غلبه می‌کردیم. بر قصد سخن‌های شورای روس واسیلی اوتکین که ما رو به نظر پس گرفت و حتی به فوتبالبازان روس توصیه داد که در نوشیدن آب احتیاطکار باشند چون گویا ما با اسب و شمشیر کج وارد میدان رقابت میشویم. حتی زیر شرح خبر پیش از بازی مخلصان فوتبال روسیه می نوشتند که منتخب تاجیکستان ارزنده رقابت با منتخب روسیه نیست. روز اول رقابت نتیجه بازی با کل آنهایی که فوتبال ما رو به نظر پس می گرفتند یک نوع جواب ارزنده بود. روسیه که در ریتینگ یا خود رده‌بندی جهانی در موقع چهارم و ما در 53 بودیم مقابل بچه‌های ما تماما عاجز و ناتوان بودند. این رو مخلصان فوتبال روسیه با چشم سر توسط پخش مستقیم شبکه مشهور مشتوه تماشا کردند و درک نمودند که منتخب فوتبال ما هم تو به خاطر به قول توفه روی شیفانر نیستند و با بازی که پرینسیپیالی است و پشت اون چگونه در بالا گفتیم بسیار چیزها می‌استد قدرت دارند که به طور ارزنده و بهتر از حریف جواب بدهند. همین است رسمی سرای درشت. روز اول رقابت داخل میدان فوتبالبازان ما بچه‌های منتخب روسیه رو با قول نفس کشی نماندند. با هر گلشان زود جواب میگردانیدند و آخر کار تا جای رسید که با دروازه یکی از بهترین دسته‌های دنیا 10 گل بزنند. این در حال است که با 10 گل ما روس‌ها همگی قدرتی با 7 گل جواب گردانیدن رو پیدا کردند و خلاص دیگر میان خود تنها بحث میکردند و کنستانتین مایفسکی سرمربی منتخب روسیه دیگر نمیدونست کدام فوتبالبازش رو در کدام حالت استفاده برد. فیضعلی سردارov و ادریس یاروف اینها بودند قهرمانان بازی روز اول در قطار دیگر فوتبالبازان ما که با ضربه های نشانرس و تاکتیکای غیرعادی حریفان رو مات و مبهوت میکردند. روز دوم باشد برای منتخب ما اونقدر روز خاطرمان نبود. روزها در به اصطلاح رونش نکارستانی کردند. حساب بازی رو 6-2 به نفع خود ساختند ولی همان 10-7 روز اول در هوش یاد ما ماند. زیر شرح خبرهای پایگاه‌های خبری سپورترو و چمپیونات در همین موضوع مخلصان فوتبال روسیه بار دیگر اقرار شدند که منتخب تاجیکستان من بعد همچون ارزنده ترین حریف منتخب روسیه با حساب می رود و حتی به نقل شارحان شبکه مشتوی چند از فوتبالبازان ما در سطح سوپرلیگ روسیه میدانداری میکنند و باید به دسته‌های بهترین مسابقه مذکور دعوت کرده شوند. پیش از آمدن به تاجیکستان به نقل پایگاه‌های خبری در فضای فوتبال روسیه منتخب تاجیکستان را برای خود یک دسته سست عنوان می‌دادند. در هفته بازی کار تا جای رسید که روس‌ها با هر گل زده‌شان آنگونه شادی و خرسندی می‌کردند که گویا در چمپیونات جهانی فوتبال با دروازه منتخب آرژانتین و برزیل گل زده باشند. بعدا در شبکه‌های مجازی مخلصان فوتبال تاجیک باران معلومات و مسخره را بالای سر واسیلی اوتکین می‌ریختند و در این مورد حق هم بودند. یعنی حقش همین بود. وقتی پیش از پوده با قول چنگ می‌اندازی باید که با جواب آن آماده باشی. با گفت شورای آب مشکلی اساسی کشور ما بوده است. اون بیچاره نمیدونست که آب یکی از آن بایگری‌های طبیعی ما است که در یگان گوشه این وطن برای یگان نفر تا حال مسئله آب پرابلم نشده است و حتی از سر و گوشمون زیاد است. جواب من با واسیلی اوتکین برای فوتبالبازان منتخب روسیه آب چی لازم وقت شراب هست. در نهایت لیورپول مقتدر به فروش گذاشته شد. شرکت فن و اسپورتس گروپ یا خود FSG که باشگاه لیورپول را سال 2010 با نرخ همگی 300 میلیون فوند خریداری کرده بود همینک به خلاصه آمد که دسته را به فروش گذارد و نرخ آن را نه کمتر از 3 میلیارد فوند ارزیابی کرده است. همچنین اطلاع دیگر از پایگاه خبری The Times رسانه شد که باشگاه مرسیسایدی علیه معرفی نامه دسته را آماده کرده است و با آنهایی که به خریداری باشگاه توجه
дунё доранд равон намудааст. Гуфта мешавад ки ҳоло харидорӣ дақиқ дар ин маврид нест, вале ба хабари инсайдерон аллакай чандин харидоре ба намояндаҳои даста муроҷиат карданд ки бештарашон аз сармоядорони амрико ва мамлакатҳои шарқи наздик дар симои шайхҳои араб мебошанд. ҳамчунин мухлисон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ аз собиқ чемпион дар ду вазни ташкилоти UFC Конор Макгрегор хоҳиш карданд то ин бошгоҳро харидорӣ намояд. ирландӣ дар саҳифаи худ чунин ҷавоб гардонидааст ки ман бо дили ҷон ин бошгоҳро харидорӣ мекунам. ман дар ин маврид аллакай иттилоъ ҷамъ кардам. вақте фаҳмидам ки бошгоҳ ба фурӯш гузошта мешавад ва дар ин бора фикр мекунам, навиштааст Конор Макгрегор. қаблан низ расбгари UFC дар мавриди харидории бошгоҳҳои Манчестер Юнайтед ва Челсиву Селтик даҳон боз карда буд. аммо мухлисон як чизи дигарро ҳам ба назар бигиранд ки Конор дороияш феълан тибқи маълумотҳо таи 600 миллион евро аст. 600 миллион евро куҷову 3 миллиард куҷо? инро дар ҷои мо мегӯянд қурбоқаам пой дароз кардааст ки маро нал кунед. Жерар Пике ҳеҷ рӯзи хубро дар Барселона надид ва ин доварони майдон ҳатто барои чанд дақиқаи дигар ин футболбози дастонро чашми дидан накарданд. вагарна Пике ҳанӯз чанд рӯз пеш охирин бозии худро барпо кард ва қасам хӯрд ки дигар ҳеҷ гоҳ рӯи майдон намебарояд. бозии муқобили Осасуна аз ночорӣ буд ки ба дархости бошгоҳ ки гӯё дар ин мавқеъ бозингар надоранд, Пике маҷбур шуд як бори дигар ба майдон барояд. вале ҳамин футболбози бадтамкин дар охирин рақобати худ бо довари майдон Хесус хил Мансану забон наёфт ва барои як фурсати баҳснок бо ӯ ҷанҷол кард ки дар охир довар лобалои ӯ аз ҷайбаш корти сурх баровард ва Пикеро аз нақшаи худаш барвақттар аз футбол ҷавоб дод. корти сурх барои ин футболбоз ба корти сурхи абадӣ табдил ёфт ва баъди чандсолаҳо мегӯянд Хесус хил Мансану ба Пике корти сурхи абад дод. хулас ба гуфтаи довар ӯ Пикеро дар ҳоле аз майдон пеш кард ки футболбоз дар дохили долони майдон баъди анҷоми қисми аввал ҷониби ӯ суханҳои таҳқиромез гуфт ва ҳатто ишора кард ки ту ягона доваре ҳастӣ ки ба мо хусумати шахсӣ дорӣ ва зиштарин хулосаҳоро дар ҳаққи мо мебарорӣ. вақте Хесус ба ӯ корти сурх додааст, Жерар дигар ба қавле контроли худро гум кард ва даштномҳои қабеҳ ҳам ба гуфтаҳои ӯ илова кард ки инҷо ба забон оварда намешавад. барселона дар охирин бозии Жерар Пике бо ҳисоби 2-1 Осасунаро шикаст дод. Жерар Пике аз он футболбозони содиқи Барселона ба ҳисоб меравад ки 52 миллиони маблағи ҳаққу ҳалоли худашро ки даста аз ӯ қарздор буд бахшид ва гуфт ки барои рушди бошгоҳ сарфаш кунед. 52 миллион евроро бахшидан ба бошгоҳ маънои садоқатро дорад, на ин ки мисли баъзеҳо ки легендаи Барсааш мехонед махсусан барои пул аз баҳри бошгоҳу мухлисон гузар кард. зеботарин рафтан аз даста дар иҷрои Жерар Пике. баъди шикаст хӯрдани Реал Мадрид аз Райо Валекано, дастаи Барселона баъди ғолибият бар Осасуна барои вайрон кардани асаби ҳарифи асливу усуливу таърихии худ акси лабханди Левандовски ва баъдан аз хавиро дар Твиттер гузошт ва Реал Мадридро ишора кард. инам дар ҳолест ки Реал Мадрид баъди ба қайд гирифтани аввалин шикасти худ дар мавсими имсолаи Ла Лига ба зинаи дуюми ҷадвал фаромад ва Барселона бо тафовути 7 хол ба мавқеи аввал рафт. маркази матбуотии бошгоҳи Барселона айнан баъди шикаст хӯрдани Реал ба чунин кор даст зад ва ба ин восита ба асаби мухлисони дастаи мадридӣ бозӣ кард. онҳо аввал акси лабханди Левандовскиро гузоштанд ва вақте диданд ки мухлисони Реал дар ҷои шаҳр ба баҳсу таҳқир гузаштанд, алорағми ҳамаи ин боз акси лабханди Хавиро монданд. ана баъд девона намешавӣ. хулас дар охир болои оташи ҷанг мисли бензин рехтагӣ ворӣ боз акси ҷадвали мусобиқаро гузоштанд ки он ҷо Барселона дар мавқеи аввалу Реал Мадрид дар ҷои дуюм аст. хулас ҳар чиз ҷои худро дорад. масалан мухлисони Барселона дар чемпионати Испания механданд, мухлисони бечораи Реал дар Лигаи чемпионҳо. ва ҳамин тамом. то дидори навбатӣ, хайр.